assalamu alaikum. Gwenda usuza kucheko diez Rwanda challenge. Ngo sorry nsuza neza nyine. Yesu Kristo ashimwe nako. None ushaka ko mufasha iki $10? Ndashaka kuma rendezvous. Pastor assalamu alaikum. Gwenda usuza kucheko $10. Ngo sorry nsuza neza nyine. Yesu Kristo ashimwe nako. None ushaka ko mufasha iki $10? Ndashaka kuma rendezvous. Ushaka ubwo rendezvous y'ibiki $10? Ukansengera nkundije ipo kuruta igihugu. Nose ubwo $10 urwaye ibiki? Imoni yanyatatsingana nka Goliath. Nose ni $10 ibiceri byawe bisigaye bishirira hehe kuna kikubona? Ikandi kofi yanjye usishirira muri loji. Ako sha $10 uraya burakwisha ajya ngusigaye uri maritazari wa hehe? Maritazari okeje fite ni udiza kuzura sede. Nose $10 buriya yurebye ufite amafaranga abana bagukunda nkandi. Abana bakankunda nka None se dora muri ibyo byose best friend wawe arinde? Best wanjye ni Niki. None izo best friend zanyu mwirebye mubona mumeze nkande? Tumeze nka nyambona titi. Nose ubundi $10 ubundi uteretana n'abakobwa bangahe? Genere tana ni mu mijana. Shaka ubwo siba kwaka ibifaranga byinshi ni mpamvu utakigira amafaranga dora. Nanume ugisaba nijana. Nose ubundi ubwo dora utanga ibyo bihumbi by'amafaranga ukeneye iki? Chakonkorera RATATA. None se ubwo dora muri abo bakobwa ukorera RATATA baba basuti? Inzobigikara RATATA. None se ubwo dora iyo giharaye ka badeste uri kukabwira ngo iki? Bila ko muhalaye unyigiye nkukubakanye. Ejo bundi mwihakane ugire ngo nitwe nasenganye. None se dora ibya Benita na Niki byo bimeze bite? Benita afatanye na Niki barashonda n'abapididi. Asone $10 birabiraye uburimo wumva nta soni ufite? Singiri soni kumanywa cyangwa nijoro. Nose ubwo dora iyo babyemeye mama bitunganyiriza no muri toyi